sugubo ejwe gotoka imeye kaunti ya Kisii maiga yogwateka kwendwali ya Anthrax manyakato na Anthrax niko bono omwaziri kubwatira namo na bwatani bande kurwase kaunti ya Kisii bacha kabene asoko nyara kurwe chanjo gochi ase tukasensembe y'omwaziri bwobolemi nigate birobuna nechikokonya abamenyi benseme y'omuri Kito Sara Nyarangi Ontita na roboti rwa senchira yobwikirano. As you are all aware, anthrax is a zoonotic disease. Oborwaire bwetugo bomanyakanete buna anthrax nigo bwategete ase kenyoro gya sugubo imeyabo basi county ya Kisii ase tugo yasiretie obogima. Abo bisa kurwase county ya Kisii bakoragwa no mwaziri bwobolemi ase county yo nigo litukolya lero bachakya bene omorobelyo bwokorwe chanjo gochase tugo yonsi ase ensemeyo. Siku ya leo jinsi mnavyoniona nimebeba mfuko huu umeandikwa Bobasi. Huu mfuko umebeba is a cool box, umebeba madawa vaccines kwa ajili au against anthrax. Anthrax ni ugonjwa wa ng'ombe umeshika eneo hili la Bobasi mahali panaitwa Sugubo. Tuko hapa leo Sugubo leo Jumatatu kwa ajili ya kuanzisha vaccination au kutoa chanjo kwa ajili ya mifugo mbalimbali. Mifugo, ng'ombe na hata tutatoa vaccination kwa ajili ya mbwa na kwa ajili ya mbuzi. Korengana nabo bisa kurwase county nigo barwa na gukwanera omubaro bwetugo yakure no mubaro bw'abantu bali baliete nyama abo bale ase nyagitari bagendete konyora obugwenya. Mifugo, wanyama, in this case ng'ombe 4 ndio wamekufa na wamezikwa. Mtu mmoja aliathirika, lakini tunamshukuru Mungu kwamba yuko hai. Alifura mkono, lakini madaktari wetu wakafika kwa haraka na kumsaidia, akafikishwa hospitalini na kupata dawa, anaendelea kupona na tumemwona hivi juzi. Abamenyi abwetugo yabo yanyore chanjo litukolya lero nigo bairaneria ngambu ya mono gochase omorobelyo yo ase bamugani omo governor bwe county ya Kisii Paul Simbarati kogendera korwa bokonyi bwe chanjo gochase chinsemo ao Nakitari ba minto wa sipi Simbarati mbuya mono twakira mbuya monekerage watarata ira nakitari ba sipi wachirega iga Sugubo asoborwa iro gotokonyera chiombe wira neryo mu mugabano ito Simba Paul ala yamono aso gutumira abanyagitari bate gotokonya asoborwa iro wiga bwandikira ase kenyoro gya Sugubo gaiga Yamono abanyagitari bakira aso bonge tokonyera chiombe ase ngencho yoborwa iro bwaso iraro nigo abamenyi basemiwe wetanga kolya enyama yetugo yakure asebo igomorobelyo yobwe chanjo ogocha kogenderera ase bunge yonsi abo basi ilekwanekia buna omochando yongo tanguole elimolioka. Ina onyo watu wa Sugubo, tunawaonya kwamba msikule nyama ambayo imetokana na ng'ombe ambayo imekufa. Mifugo yote isitoke vyumbani, isitoke nyumbani. Mifugo ikae mahali ilipo. Maana yake isiende kurandaranda ovyo ovyo na isipelekwe huko nje. Na wale ambao wamekula, tunasema muende hospitali mpate madawa mpone. Sara Nyarangi Ontita, Ndizi TV. Byemono muri